have a unique opportunity to forget about the old normal and start creating a world for the future of our children. Let them breathe clean air and live in a world with a safe climate. We need urgent and very ambitious climate action at every level. Klimatın özgürlüğü Kırgızstan'a abdan çoğ ziyan keltiredi. Azırki ubakta Kırgızstan'ın turgunu bolgunun için, bu ülkenin yaratılışın saktoo için, jana jalpı ülkenin klimatik özgürlüğürdün naticelerin kıskartığı için bir neçe ubada bergin kelet. Birinciden, kelejatkan yıldın içinde 150 gün men jumuş maşinani koldon boyundağı velosiped arkilu je bolboso euro. İkinciden, en az degende Kırgızstan'da 6 darak oturguzar. Üçüncüden, Kırgızstan'da östürülgün mömö jemişterdi jana başka azıktardı satıp alan jana koldonu. Oşondoy Kırgızstan'ın öndürüşün koldoy. Климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү бул мамлекеттердин гана иши эмес. Биз дагы инсан катары өз салымыбызды кошо алабыз. Ал үчүн үйлөрүбүздү жылуулайлы, энергия үнөмдөөчү лампаларды колдонууга чакырам. Электр энергиясы жана сууну үнөмдүү пайдаланалы. Автоунааларды азыраак колдонуп, жөө жүрүп же вело электротранспорттарга көбүрөөк басым жасайлы. Бул аракеттер биздин жана келечек муундун жашоосуна түздөн түз таасир этет. Учурда бүткүл дүйнө климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүүдө. Бул өзгөрүүлөргө каршы турууда Кыргызстан сыртта калбашы керек. Бул багытта биздин өкмөт бир катар иштерди аткаруусу зарыл. Биз углероддук отунду колдонууну азайтып, электр автомобилдерин жана туруктуу транспортту курууга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Биз жаңыланган электр булактарына басым жасап, шамал жана күн энергиясы станцияларын курушубуз керек. Ошондой эле жашыл зоналарды көбөйтүп, жаратылыш байлыктарыбызга аяр мамиле кылуубуз зарыл. To fight this climate crisis, we must be ambitious and to involve each country and all of us. We are working together with people and communities on the ground to have the courage and build a better future.